खुलुमबाय। गलाघाट जिल्लानि सिसुपानी ओनसोलनि सांखाथि गामिनि मानगोनां उपेन नार्जारी आरो अनु नार्जारीनि फिसाज्ला नवजित नार्जारीया जितु सोलिबाय थानाय सीजन 5 नि GTVआव डांस इंडिया डांसआव टप 10 आव मोनहैबाय आरो बे टप 10 आव मोनहैनायखाय दा मा जाहैबाय सिस्टेमाव भटिं सिस्टेमाव फैबाय। बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गं 22 जिल्लानि साफ्रोमबो आफादगिरि नेहाथारि आरो गासैबो दैदेनगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायो जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ मोनफ्रोमबो आफादा रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खावलायनानै बिथांनि नामाव भट होनानै बिथांखौ देरहासार खालामना लाबोनो हायो आरो बिथाङा देरहासार जायोबा बिथांनिल' नाम नङा बिथांनि न'खरनि नामजों लोगोसे गामिनि ओनसोलनि लोगोसे जोंनि माहारियारि मोनसे गेदेर नाम बियो आरो जोंनि जितु माहारियारि हारिमु बेखौ विश्व दरबाराव जोंहा प्रतिष्ठा खालामनायाव एसे सहज जायो। बे खेत्रआव आं बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे 21 मे शनिबारनि मोनाबिलिनि 9 बाजिनिफ्राय भटिं सिस्टेमा जागोन आरो बे समबारखालिनि फुंनि 9 बाजिसिम सोलिबाय थागोन बे भटिंआ। बेनिखायनो एदिनखालि गासैबो रायजो राजाफोरखौ बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारियारि जेसेबांनाखि रायजोफोर दङ आं बिथांमोनखौबो गुरै खावलायदों जे बिथांखौ भट होनानै देरहासार खालामना लाबोनांगौ। बिथांनि नम्बरानो जाहैबाय भट होनांगौ नम्बरानो जाहैबाय 9152915246 बे नम्बराव मिस कल होनानै जाहाथे बिथांखौ देरहासार खालामनानै लाबोनो हायो जोङो। बेनि थाखाय आङो गासै रायजो राजानिसिम आं खौसेथि बर' सुबुं आफादै जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय। नमस्कार, मैं आज অসমবাসীলৈ বিশেষ অনুৰোধ কৰিব ওলাইছোঁ। ডান্স ইণ্ডিয়া ডান্স লিটিল মাষ্টাৰ সিজন 5 নৱজিত নাৰ্জাৰী গোলাঘাটৰ বাসিন্দা। তেখেতে গোলাঘাট জিলাৰ সন্তান। তেখেতে DIDত টপ 10ত সিলেকশ্যন হৈছে। সেয়েহে অসমবাসী ৰাইজক তেখেতৰ মূল্যৱান ভোট দি জয়যুক্ত কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতক ভোট দিয়া মোবাইল নাম্বাৰটো হ'ল 9152915246। তেখেতক ভোট দিয়া টাইমিংটো হ'ল অহাকালি শনিবাৰ ৰাতি 9 বজাৰ পৰা সোমবাৰ ৰাতিপুৱা 9 বজালৈ ভোটিং লাইন খোলা থাকিব। সেয়েহে সকলো অসমবাসী ৰাইজক লগতে আমাৰ অসমত বিভিন্ন জিলাত বাস কৰা বড়োসকলক তেখেতক মূল্যৱান ভোট দিয়া মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ভোট দি তেখেতক জয়যুক্ত কৰে আৰু অসমৰ বাবে তেখেতে সুনাম কঢ়িয়াই আনাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু বিভিন্ন জিলাত আমাৰ বসবাস কৰা লোকসকললৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মই কামৰূপ মহানগৰ জিলা কমিটি সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চৰ হয় যাতে তেখেতক মূল্যৱান ভোট দি জয়যুক্ত কৰক অসমবাসী ৰাইজে। লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী লোকসকলে তেখেতক যাতে ভোট দি জয়যুক্তি কৰাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই অলপ আগতে তেখেতৰ মোবাইল নাম্বাৰটো কৈছোঁ আৰু এবাৰ ক'ম 9152915246 নাম্বাৰত তেখেতক ভোট দি জয়যুক্ত কৰক। টাইমিংটো হ'ল অহাকালি শনিবাৰ ৰাতি 9 বজাৰ পৰা সোমবাৰে ৰাতিপুৱা 9 বজালৈ ভোটিং লাইন খোলা থাকিব। তেখেতক ভোট দিলে মিছ কল দিলে তেখেতৰ ভোট দিয়া বুলি আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা কনফাৰ্মেশ্যন মেছেজ আহিব যাতে আপোনালোকে ভোট দি তেখেতক জয়যুক্ত কৰাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ।